Jotono no dipor kaham khazeni tahuk tai bukhukchong special life as important issue to ine kok sanabagi ma phagya narok jotonon saimano tini claim and objection sini ongoing the electoral rule exercise dabi apotti nibagine tini last date narok saimangka sini ADC election Nibagina on 13 of this month, final electoral rule, final voter list published nai. Narok joton saimano je state government khub chalaki, khub boro ragging khainani baginai. Kaham ke once ki well planned well design khaine boro election no khainen bagi boro saitoka. Boro Supreme Court kaisa affidavit roka je 1st October 2025. Abone best khlainai sing election no sini voter by no election khlainai buskangni general election to ADC. Tamta munukja ka bibhinno polling station especially bordering area ADC tai non ADC area ni bisingo awahake electoral rule non ADC ni borokno sini electoral rule polling station no bumung daka belai keno samung sitra belai keno illegally democracy no murder khainin bo mo ekta kushol Indian is a fair and peace and fair khainin ya jagao boroni intention krui aboni bagino norok saimang kana bibino blog especially koramchora Samonu emonki amtili gulaka dichori ramrogo non ADC butano and rule khaya. At the same time sing jara political player in respective nini political spectrum especially sing sini tipramothan borokte sojak mangnai sing bar sauze every calendar year electoral rule publishing assembly ni 5 tarik January o jodio abo based on first January, 1 tarik January, 1 January, first day of January. Or dinongo haipeno, 5 tariko normally published kaitongo Election Commission of India. Ni guidance in every state of bini election vibhag abono published in every state. Kasini oro bataklai tamo election or ADC nai segregate khainai. Assembly election is a voter. Product assembly segment ni abono naharinai ADC ni constituency o tarang jagnai. Getamun khadabu koma jagawo aptikhe illegal voter from non ADC area kono jaga 500 600 700 1000 2000 kimba jangmani number sini jara booth level committee rok booth level committee mane polling station wise je committee tomoni election management committee village committee wise Tai every ADC constituency by assembly constituency is the election management committee. Boro club khainai. Obtirong no kaham ka jasai khainai nai. Jodi apti manja khangke find out khaidi. Abono nai sing returning officer, district election officer, emonki state election commission no abono sing mar nai. Aboni bagi sing tawo tini ni saita pasta jorao the time tong su belai cannot jora kom angawun bagino laiba phagaje sini joto political players in different polling station under ADC area borona ang kobuna musungo sini ADC area ni joto sini leaders no apti manjake dakti returning officer thaniwo SDM ni thaniwo thanginai form 8 soho written kaisa application srinai part number atota o jagao mo voter talikao bumung phaikamo sampurno non ADC ni borok ar borni bumung no phone de thangnai Lok Sabha election 2024 Lok Sabha election bone pore 2025 ni je January voter talikao boni voter bu jaga tong abono nai nai a jaga mention thadi boni voter o jaga ni no bahkor phaikar mo ADC o অবরক যে রেগিং অবন একটা কুশল যে নন এডিসিন বরণ ডাউইনা ইলেকশন
বুট লিনানি অন্যায়ভাবে যেটা বড় কুবুন দল মেশানানি একটা কুশল এবং ষড়যন্ত্র এবং বড়নি যে চক্রান্ত বড় চক্রান্ত जों ব্যর্থ খাইনানি বাগিনাই जों যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম কমপ্লিট মারনাই ফর্ম 8 আও মুজনারি আরো মা খাইনাই ইন এডিশন যে जों দ্রগস্ত কাইসামা সিনে যে আশা আছে সিরিয়াল নাম্বার মর অ জায়গানি সে বুটার অরবর এডিসি বড়গিয়া বন ডিলিট বা খাইনাই অবশ্যই তরফ থেকে পার্টি তরফ থেকে সামিট খাইনান বাগিনাই যত লিডার্স যত এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি সমস্ত লিডার্স ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ ত্রিপুরা মথা যত কোপারেট খাইদি আর ইলিগাল বুটার ডিলিট খাইনান বাগিনাই যতন ম ক্লেম এন্ড অবজেকশন টাইম তমনি বিসিঙ্গ ডে টাইম তমন বিসিঙ্গ জমারে যতন হামবাই খুলুমবাক্যা যতন বেস্ট উইসেস যতন হামবাই খুলুমবাক্যা